Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah titik. Di arah Donetsk dekat Artyomovsk, detasemen penyerangan Wagner menguasai 3 kawasan perkotaan. Pasukan lintas udara Rusia melumpuhkan aksi musuh di sisi detasemen penyerangan. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Yuk melawan unit-unit penguat musuh yang mencoba memasuki Artyomovsk dari Chasov Yar dan Bogdanovka, serta unit-unit Brigade Mekanik ke-28 Angkatan Bersenjata Ukraina dekat dengan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk. Selama 24 jam terakhir, jet tempur Rusia menuntaskan 8 misi tempur dan pasukan rudal dan artileri grup melakukan 52 misi penembakan di area ini. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 245 militer Ukraina, 1 tank, 1 APC, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 truk pickup, 8 kendaraan bermotor, 1 howitzer Mesta B, 2 howitzer D-20, dan 3 peluncur Grad MLRS. Igor Konasenkov melansir secara total, 407 jet tempur dan 228 helikopter, 3.741 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.647 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.082 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.570 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.483 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 10 kendaraan lapis baja, 7 unit artileri dan 5 drone. Secara total, Rusia kehilangan 180.590 prajurit sejak awal konflik, termasuk 3.646 tank, 7.053 pengangkut personel lapis baja, 2.777 unit artileri, serta 307 jet tempur, 293 helikopter dan 2.339 drone. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 413 hari, belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga merilis rekaman pasukannya menghancurkan benteng pertahanan Rusia di hutan. Sebuah kendaraan tempur lapis baja Rusia dihancurkan oleh serangan drone. Pekerjaan tempur dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 tidak memberikan peluang bagi musuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk tidak memaafkan penjajah Rusia. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти. Головна мета – Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал, державі зло. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.